Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Сөзгөн мал базарынын малдардын алды сатты баалары кандай экенин билип бермекчибиз. Туугандар, бүгүн азыр уйларда, то есть бул малды 50 миң сом деп атыптыр. 5-торпогу ургач экен. 41 миңге сурады, бербедик деди. 10 литрдин тегерегине сүтү бар. Бул малды 60 миң сом деп атат. Торпогу эркек экен. 45 миң сом биздин алдыбызда бирөө берди, бербеди. 3-чү торпогу экен. 10 литрдин тегерегине сүтү бар экен. Бул малды деле 60 миң сом деп атыптыр. Бул торпогу ургачы. Бул экинчи торпогу экен. 10 литрге чейин сүтү бар. Туугандар, бул эки малды 105 миң сомго базар кегене сурады, бербедим деди. Экөөнө бир сураган экен. Бунун торпогу ургачы, бунун торпогу эркек. Экөөнө 105 миң сом сураптыр. Туугандар, бул экинчи торпогу ургач экен, 55 миң сом деп атат. 5-6 литр сүтү бар, 10 литрге чейин. Ол жетпесе деле керек. 52,5 миңге сурады, бербедим деди. Туугандар, базардагы эң чоң бой узун мал десем жаңылышпайм. Экинчи торпогу экен, торпогу ургачы 70 миң сом деп атат. 65 миңге сурашты, берген жокмун дейт. 66 миңге берип берем деп эси айтып атат. Бул канчага берет өзү билет. 66га берем деди бирок. Базардагы эң бой узун чоң десем жаңылышпайм. 10 литрге чейин сүтү бар. 4 эмчеге тең иштейт деди. Торпогундагы малдын дагы пешенесинде агы бар экен, кашкасы. Базардагы бүгүнкү мал базардагы эң бою узун мал деп жаңылышпайм. Мындан узун мал көргөн жокмун бүгүнкү мал базарда. Туугандар, бул мал 42 миңге баа торпогу ургач экен. 5-6 литр сүтү бар. 42 миң сомго баа болуп бербей турат. Туугандар, базарды издеп жүрүп, жанагы малга окшогон чоң малдан дагы бирөөнү таап алдым. 70 миң сом болот, бул жалгыз өзү экен. Базар 66 миң кылды, бербедим деди. Торпогуну энчи кылабыз деп алып калдык деди эси. Мал көтөсө, аны чоң мал, 10 литрден ашык сүтү бар. Жана мен мындан башка мал көргөн жокмун деп жаңылышып калган экенмин. Ошондой чоң уйлардан дагы бирөө бар экен, туугандар. 66 миңге бербедим деди. Бул мал торпогу эркек экен, 52 миңге баа болуп бербей турат азыр. Бул малды көрүп турасыздар, аягында эрте туып койгон мал экен, торпогу ургачы. 38 миң сом деп эси айтып атат. 31 миңге азыр баа ошо берди, 31 миң сом бербеди. 5 литрге чейин сүтү бар мал экен. Туугандар, бул малды 67 миң сомго баа болуп атат. Торпогу аягында чоң торпог, ошо кымбат болду. 10 литр тегерегине сүтү бар. 10 литр аш деле болушу мүмкүн. Торпогу көрүп турасыздар, сүтөмбү торпог бул. Эрте туулган. 67 миңге баа болуп бербей турат. Туугандар, бул малдын дагы торпогу аябай жакшы торпог экен. Эркек торпог, сүтөмбү торпог. 70 миң сом болот мал менен. 59 миңге көтөрүштү, базар бербей атабыз деди. Малдын өзүнөн дагы торпогу жакшырактай. 59 миңге багылыштыр, бербептир. Туугандар, бул күшү турган мал торпогу эркек экен. 10 литрге чейин сүтү бар. 47 миңге бербей турат, азыр баа болуп бул мал. Күчтүү турган мал торпогу эркек 47 миң сомго бербей турат. Бул мал 57 миң болду, торпогу эркек экен. 57 миңге алып чыгып кетип атат. Бул мал торпогу ургачы 70 миң сом дейт. 60 миңге деле көтөрдү, базар берген жокмун деди. 3-чү торпогу деди. 10 литрге чейин 7-8 литр сүтү бар.
Туғандар, бұл мал 52,5 мың сомға сатылды. Торпағы ұрғач екен. Сатылды, алып жеп кетті. Туғандар, бұл жерге сүт енді торпақтар шығат екен. Торпақтардың бағаларын білгенге әрекет қылдық. Бұл торпақтарды 15 мың сомнан деді. Кеми бар, кеми қач екен ол базар білет. Ұрғач торпақтар олар. Бұлсы ерке екен. Бұл дәл 15 мың деді. Бұл ұрғач торпақты 13 мың сом кеми бар деді. Базар қанша берді деп сұрасам, базар берелік деген. Кичине бала қарман тұрады. 13 мың сомда ұрғача. Бұл малды бұл торпақты 13 мың деді. 15 мың, 13 мың берді деді. Ұрғач торпақ. Енесі чоң малды олады. Есінің айтымы бойынша. Бұл ұрғача сүтемді торпақты 20 мың сом деді. 14,5 мың сом сұрап тұр базар. Бұл торпақты. Есі 20 мыңда қарман тұрады. Туғандар, бұл кәлтата екен. Асазар аяғандай чоң бұл қарабайыр деген пародадан 120 мың сомда есі қармау отады. 85 мың сомға, 87 мың сомға вариант қылышты деді. Ақшасын ой берді бірнеше уақытқа. Бірақ бермедім деді. Бұл қарабайыр деген пародадан екен. Телефон номерін әлі алған әрекет қылауыз. Байлашып, бұны ат қылсаңар, үйре қойсаңар, өзіңерге енші қылып бақсаңардағы ұлаққа чапсаңарды аяғандай жақшы аткен. Мойнылардан бір көріп тұрасыр башқача. Туғандар, базарға дағы бір Қырғызстан деген пародадағы ат шығып тұр. Бұл құнан, аяғандай бұлда чоң 150 мың сом болады. Бұл ұлаққа чапқанға жақсы келе ойрап. Бағасы 150 мың сом болады. Базар 90 мың беріп тұр. Азыр елдердің айтымы бойынша мен көрген жоқпын. Телефон номерін сұрағын әрекет қылауыз. 79 мен 65 38-93. Туғандар, бұл да башқача пародадағы жылқы шығып тұр. Бұл жөнде мағлұмат алғанға әрекет қыламыз. Чуйский пародадан екен. 150 мың сом болады. 100 мың базар бермедім деді. Бұл құнан екен. Аяғандай чоң. Бұттары да ұзын башқачадан болады екен. 77 менен 48, 66, 35. 48, 66, 31. Ава қанша татасың? 150. Туғандар, бұл құнан алуын тұр, 40 мың сом бар. Арман тұрады, алшын кете өзі 40 мың сом алуынды дәді. Бұл өзінің жөнекейлі аттан ешқандай өзгеше парода аралашқан емес. Туғандар, бұл бауыл отады 48 мың сомға. Ерке екен құнан. Туғандар, базардағы ең чоң ат. Екі асы екен, жалабаттың аты екен, 200 мың сомға отады. Базардағы ең чоң ат деп айтсам жаңылыспаймын. Сүрөттө кичине көрүп аткан болушу мүмкүн, видеода бирок аягандай чоң. Бул аттын бою эси 1.78 болот, ал туягы менен учундагы 1.78 экен бою. Аягандай чоң ат, 200 мың жалабаттын аты, эки асы. Телефон номерин сураганга аракет кылабыз, бербейби айта албайм. 72 менен 91 72. Ушул ат. Туғандар, бұл бауылдат 130 мың сомға. Бербей тұрат екен, бауылдат берелік. Бауылдатқан жерделі көрсеткен, ұшындай алаш бауылдат бұл жақта. Баткенден келген ат екен. Жашын білбейсі оға? Екасы екен. Жашы екасы екен. 130 мыңға аз бауылдат бербей тұрат.
Бирок ат жакшы ат экен. 130 миңге бербегенчелик бар. Баткенден келген ат. Экасы. Адамдар талашып бабылар тургандар мындерде ушул атты. Тугандар бул атты 66 миң сомго сатылыптыр. 5 асы деди. 80 миң болду. 66 миң сомго сатылыптыр тугандар. Так мен. 80 болду. Тугандар буну аксыга алыптыр бул атты. 81 миң сомго аксыга алып кетем деди. Аягына жакшы ат. Жашы кандай? 4 асы 81 миңге алыптыр, алып кетип адам аксыга. Кайсы каналдан? Универсалдан. Аябай эле жакшы ат экен. Тугандар бул 155 миңге сатылыптыр. Жаңасы аябагандай чоң ат. Жашы дагы бүт эле жаш экен, акчасы дагы өзүнө жараша бар, бой узун. Бой канча чыгышы мүмкүн? 175 чыгышы мүмкүн деп айтып атат эси. 155 миңге сатылыптыр. Тугандар бул эркек тайды 22 миң сом деп атыптыр. Канчага сурады десем сураганын айткан жок. Эркек тай. Тугандар бул ургачы тайды 33 миң сом кармап турат эси. 30 миңге базар сурады, бербедим деди. Бул эркек тайды 35 миң сом кеми бар деп кармап турат. Жана 35 деп атканда 30 сурап атышат. Адамдар башталат ат буйруса 30 берип атышат. Нал тугандар бабулдат, куанысын билген аракет кылайлы. 17 берип атышат ушул тарыга. Тугандар бул келтатай деп атат эси. 44 миңге базар көтөрүптүр. Өзү 50 миң сомдо карап турам деди. Базар 44 миң сомго көтөрүптүр. Келтатай деп атат. Эркек. Тугандар бул бышты экен. Туелек. 55 миң сом кеми бар деп атат. Ушул бышты байталды 55 миң сом кеми бар деп кармап турат. Бул жаңы ачма. Бул байталды деле 55 миң сом кеми бар деп кармап турат экен. Тугандар мен айланып жакшы көрсөтө албайм, жылкылар көп болгонуна байланыштуу тебип урушуп кетип атышат. Тугандар базарда эң чоң бээлердин бири 80 миң сом кеми бар деп эси кармап турат. Бул бээнин экинин тууган бээ экен, базар 70 миң сомго көтөрдү деди. Өзү 80 миң сомго кармап турат. Аябай чоң бээ. Тугандар дагы бир чоң бээлердин бири. Экинин тууган бээ экен. 70 миң сом эси кармап турат. 60 миңге көтөрдү деди баасы. 73 менен 57 00 11. Тугандар көрүп турасыздар, аягындай чоң бээ экен, базардагы чоң бээлердин бири. Биз чоң бээлерди изеп тартканга аракет кылып атабыз. Жанда андан дагы чоңураак турат, көрүп турасыздар, анда тартканга аракет кылам. Тугандар аягындай чоң бээ, буттары да жоондугун көрүп турасыздар, башкача чоң экен. 3 тууган бээ. 80 миң сомго эси карап атат, 65 миң сомго базар көтөрдү. Телефон номеріңізді айтып қойсызбы? 78 менен 52 66 52 69 52. Рахмат. Бул бе сатылды, 55 миңге сатылды, алып чыгып кетип атат. Тугандар бул бээни 50 миң сом деп эси кармап атат. Базар 45 миң сомго көтөрдү деп эси айтты. Тугандар бул беркиси эркек та экен, аркасы байтал бе.
Экөөнө 70 миң сом бериптир. Биз айланып тегерейин көрсөтөлү. Экөөнө базар 70 миң сом бериптир. Мына ак эркек сарысы. Наркысы ургачы бей экен. Же байталуу бирди тууганда аткан. 70 миң сом. Туугандар бул кара байталга жашын сурасам жашын айтпады. 65 миң сом деп атат. 60 миңге базар көтөрдү, бербедим деп айтты эси. Туугандар аябагандай семиз бейлер чыкты, мына көрүп турасыздар, азыр келди. 70тен деди, канчадан базар көтөр десем көтөргөнүн айткан жок, азыр келдим деп. Аябагандай семиз белер, булардан эт дагы, чучук дагы аябай жакшы чыгат деген, жакшы чыкса керек. Жылкыны жакшы билгендер көрүп эле билсе керек деп ойлойм. Карасаңыздар аябай семиз белер.